Wat hadian bun benai mentah, bau lengdo ke hima mau pelang ula job ek election jet lengdo ke batamai, handrai ya ke ikhtiar ke bapura, bau entrekam, 48 kup setia hau. Data dah kini kata yo, ba ke executive committee ke batamai, ha Khasi Hills Autonomous District Council, kala pendep ya kini kekam ke belah sateng. Haka kat pratarik matau benai jemang Arajar Arpo, Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ubat Titos Starwell Khan, ula pun kop ikhtiar ke bapura kumulung dok batamai jung hima mau pelang, daga ba IT ya kesanat hau ba Craig Allen Lengdo. Bat kania kel urlong hadian bun benai bula job election jet Lengdo ke belalong ha kesnem Arajar kat kandai. Habapan pau ke dau jong jing slam ban ai sanat unu lengdo batamai jong hima mau plang nagaliang Chief Executive Member ubat Titos Starwell Khan hakane kesni ulong bakilami ki kenram hapdeng bat kejing kelah hakasan pertai haka bala penjariru de kejing senchar administrator haki HADC kumta lala ban pendep ikene kam tak dah duk kesni belas sedang penjunsur ya kejing sya ban plek snat trekam da ke sorkar.